لسر آشوتا باجاروک میکسا وانه را 2 سال درباز بو. او 2 سال وگرا و بویرا ویرانکار دا حدزانین کو دادگاه جواتا دولت دانشتای داخوازا و کولین گیرنا بویره یا سردوزگری کماریا وانه رد کریه. هجای برخصنه کو د آشوتا 4 سبات 2020 دا 2 کس مابون بن برفیدا و روژا دنجی تیما رزگار کرنه و هجمارک لشکر و رونوشوان دا آشوتا دیان دا کتبون بن برفی و دا انجام دا 42 کسان جان خوش دستا بو. پشتی بویره سردوزگری کماریا وانه به صدما خمساری و جهنانینا پیوره جبو جزاکرنا والی وانه محمد امین بیلمز سربازن جندرمه وانه و ریوبرین آفاتا وانه دستور جوازرتا نبخویی خواست. وزارت اتنه در حق سربازن جندرمه و ریوبرین آفاتا وانه دا دستور لیپرسنی دا سردوزگریه. لید سالوگرا بویره دا حدزانین کو دادگاه جواتا دولت دانشتای او دستور جی بطال کریه و لیپرسینا مرنا 42 کسان رد کریه. پارێزەر ئومید ئاوجı ku parêzerê doza qurbaniyên aşîtê ye biryara dadgehê wiha şilove kir. Dî yanî dozger nikare ser vî dawê veke. Nikare ser vî lêkolînê fireke ewnê ku ber pirsiyarên qusûrê wan çi ne ew nikare tespît ke. Ji aliyê din ve doza hiqûqê ya tazmînata 42 qurbanî û 24 birîndarên aşîtê berdewam dike. Lê parêzer avcı got ku doza îdarî ku ji aliyê dadgehê ve hatiye redkirin Riyaweya itirazê neqediye û malbat dikarin bo cezakirina berpirsên bûyerê serî li dadgeha destûra bingehîn û dadgeha mafên mirovan ya Avrupayê bidin. Aliyê malbatan, aliyê parêzerê wan van tebligatê xwe hildin. Ser wî jî dadgeha anayasayî yani ser wî dikarin aliyê şexsî dozekî vekin. Piştî wî jî dikarin dadgeha Avrupayê serî wirxin. Ew riya maye yani ewa hê neqediye. Avcı got ku doza îdareya aşîtê li gel delîlên berbiçav hatiye redkirin û dibe ku tesîra siyasetê li ser vê dozê hebe. Aliyê dewletê dewlet hez nake pirsgirêk qusûrek dadgeh ser wan bibîne. Yani çi dibe birabe kê dibe birabe qusûr wan da tune. Yani eva heye. Aliyê siyasetê çakî heye hate xeberdan gotin Gülşen Orhan. Mesela çuye mükse here civînekî çêke ew helîkopter bûye sedema şelpê wisa gotin. Eva jî siyaseten demek ki eleqa wî heye. Belki siyaseten jî hatiye girtin. Ev ihtimala zêde tabi. Piştî biryara dadgeha civata dewletê malbatên qurbaniyên aşîtê bi rêzê ve dikarin serlêdana dadgeha destûriya bingehîn û dadgeha mafên mirovan ya Avrupayê bidin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.